Welcome to my YouTube channel, The Infinity Ranker na dong butaram nokchari. Namayam na nungsibitu na channel nasibu subscribe tawbiramu, share tawbiramu, like nambiramu. Channel nasibu growth tawbada mayamgi mateng ijari. Na isina ngarangi conjugation dugi makha ne hajuk tawrakadesin. Ko adagi mathangda mu past kay lani. Past haro perfect natro. Past perfect tense ta idai se kana my niyom da haro subject plus ke dorani haro head hydro head plus ke tare v3 hai natro sigi niyom ji inlo ba si niyom ji inlo matam da kai harani haro aham bagi da first haro I head hydro eaten haira ne chumme bado adagi chana to gyan ta bro sibo we had eaten haira ne bsada the you the dikeno you the chamana ni ko the ahong bo mu le ro had eaten my iran the you had eaten haira ne khang ko the mathang da kai no 3 da kai da ne he had he the chamana ni he had eaten samjala ge they had eaten haira ne khang ko mathang da mu lai thai se kai no past perfect continuous natro future bo lo raje ko ngasi di perfect continuous natra irage ba adu mat tense hai raje sida niyom jairo subject plus had plus been b1 plus ing hai natro kaur du kai gino adu di nang si owner ro chakhiro dro ti ji sisna ga da ba adu da ga di hairo past hairo subject I natro adu mathang da head la ni dana bin hapo eating haira ne ba bana I b1 di it natro I je to eating adu mathang da we da di kano we had been eating hairo dro mathang da kai da sino pare da marker yaw do ba hatra marker yaw ra para yam ta ai khu yam thi say you cái đó là you had been eating hai ne so you had been eating hai ne ko 3 da cái nó he da ju he had been eating kam hong rồi ko de da ju hong rồi sai di only cái nó present da ko hong gi bane ba han ko future da mu hai ra je mu future da ai nga thai gi ba niyom da haro future indefinite ko indefinite hai ga ba indefinite future indefinite se or simple future hai ga ju khang nei ko sida na thai gi mamang da hai gi dumaina singular plural lai dini ko si loina ma lai ra ga su ga dore ai e roi ge niyom da haro subject plus shall or will hai ga do ba will plus v1 hai natro sigi niyom ji illo ba si illo kan da khari de ba hantang na subject ke na one first ta I cái da I da shall hai ko I shall v1 di ke no it hai ga do natro adagi we da di ke no we da su shall hai we shall ka it hai ra ne ba ka adagi nathang da you da hai ra ge ko you will hai ra ne ba sa da you will eat hai ra ni you da su you will eat hai ra ne ba sa ju pathang da he da ju thar da ko he da ji ke no he will eat chap ma da re de da ju chap ma da ni ko they will eat hai ra ka ne si bok di gyan ta ri ko ai kitang thu re sim do lo salam ge taw ne mathang da future kai wa da ba haro continuous natro continuous oi de natra continuous study tense study singular plural lai dini ko so subject haro niyom do subject plus shall or will kai da ba plus b plus v1 plus ing natro si ne ba hap tai je si oi ta ra ga di si niyom ji illo ba si niyom ji in ba ta ra di kai do re
영어서 아한번더 그래도요 pasta I dadi kay happen ba sell hairane ba I sell kana be kana ni eating hairane ka we dadi kana we dadi sa manare we sell be eating hairane ba sumana arba adigi mathangda second dadi you hairaga kay hani will hairane sut you dadi will sitne will be eating hairane ba sumana arra you da su sama dare haji kidu wana you will be eating hairane khang ko adai mathang da third da sidadi he da su sama ne he will be eating hairane they da di no ai samjala ge they will be eating hairane sere ko adai mathang da perfect perfect natra future perfect natra laktai sa future perfect tense ha sida yong ko future perfect sida tawthi se niyom da haro subject plus shall or will haraga plus have la ka dina tra plus b3 ne ba si je kaw ko no ba si aina han chim pha pu le to si gi niyom je in dei ne ba ya ba si lo ra kan da kai do re mathang da chamana da na thai singular plural loi tha dei ni ko ado sedaji I lani ko I dadi ngasai sell hai ge draw sell have haira ane ba have haira ga itan haira ane ba yam dai ko adagi we da ju kana we sell have ko itan haira ane ba sona adagi mathang da to da second you dadi kana will have draw will have itan haira ane ba ha adagi mathang da you da ju chamanare you will have eaten haira ane ba khang ga adagi mathang da third da he da di haibum letro he will sideng thai have hai gi ma future da present da kai hai gi present da kai have has hai gi dro he da so di hai roi ba ko adum have hai ra kan ne si khango ba ren seran toran isalakani ko nang ibra igibra ide hai re do ado tardi you will have eaten haira ne sona yare ko aro bida ije kano future perfect continuous natra continuous tense i ro bos mana continuous tense tense ide ne ba continuous i yorom dum pande continuous isi yok de ko si hapsel ne mu se ja tu se i hapi se si i hap as hap i ha se hap je se hapo no am do man de ai ju horen yang ge sector ke ko haira ge do ado mathang da kai da se di subject kalani plus haira ni shall or will haira ni na plus have been haira ne ba have plus been haira ne ba ko plus b1 plus ing happen ne ba hangi ko sigi ni om je in de ne ba adu de ham ka yara ni seda hero yong se ham ba singular plural loi lai ding ko si jo adu de I har ni I shall have been have har ko been eating haira ne ba eating haira ne seda adu de we da ji ga na we shall have been eating haira ne ba ai khange na sakha thuni iri ni ko na mathang da tu da you da di kano you da di will have ko will have been eating haira ne same ba ko sana thoi gyan da bro se you will have been eating haira ne yam dai ko sa adu da ga di he da di haibam letro he da ju ngasai gi will have hair ko do has hair ko will has been hair ko ada have adu jama ira ne piti de da ju kai no na de da ju kai no ha si dum ira ne will have ting ira jama na lo i ge da ba khain ko yan ta re ko si bok dong tok ting ne ba ngasi gi
ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯍꯧꯔꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯐꯧ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯦꯐꯔꯃꯦꯇꯤꯚ ꯁꯤ ꯑꯦꯐꯔꯃꯦꯇꯤꯚꯀꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯚꯣꯏꯁꯀꯤ ꯃꯊꯪ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯀꯤ ꯇꯥꯛꯑꯒꯦꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ